Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo gobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enotisano nebire Eyemo kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Maya kichi basengo kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo ambagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka Eyemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twomonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.
Mwonshumulikire bono lituko nelia kabere maiga jogo chengera litukense ya Kenya nyoleto bosi bole na gwetenera limanyekanise buna madaraka de kerobono chinsemo bagenderete kogokera ogo chengera kweli tukeri yakolekanete alitukuri goro aliasegete kenekya embu sensemeyo ya embu stalikinibere omutenyo gatano limo omwaka bwekiri bubere na merongebere netatu na mange abereka okolekana mwonshumulikire kurasema byalenge ntambe oka chinse chigobono chebono margoba ekero yaragira nsemo ya bono margoba ime ya Afrika ya mocha kanongo chiko kumanyia amangana majabu na abereka wateka kurwa chingongo chonsi aselibwa na kogosansamura na buna bali kibetu banya sangereli ime na isiko yorogongo ruwa Gusii nyirabona bakondra gotobotia gwetera century ya mtandao ensemeli ya Facebook na bokotona buna Ndizi TV News Digital na begensemeli ya YouTube na bokotona buna Ndizi TV News litukoneli ya ichumu mwancho muligerelia litanganike gimatu ya ramangana yo asenchera yoko ya chuta. Abu togende tukudachiriana chinchoke chiamanya kotoswa chiato seri chiatuburukani nase kimogo totomera chinchoke kero twale gochora baraya baremie getonto magwago county ya Nyamira bakanira obochori bweli tuko lya lero. Hivyo ukiongea kwa Yesu atongoreni achanifikia ndio nichue ni yeye. Huyo mwenyewe alikileta. Omubani Yohana kurabungoma ni gari ngoli wana DCI asebo igate bire buna tamanyeti Yesu tongareni oyokurwa sensemeyo. Wengine chusi hapa South Mugirama. I happen to be working there. Wao wanaendelea na interviews. Hapa ukiuliza no establishment no what sisi Wakenya kama Wakenya wengine amagendera atigaire magigensemo ya misesi bunge ya umachoge chacha bamenyi benseme yuba mochiri abarayibabo Eyemo nenda mangi saransiki wono mwancho mulgen kumanya senchera yobo ikano eriterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Goja kemesa ya mungana mayensemo ya bono margobani gotogo chaka kurwase county ya Nyamira chinsemo chege tonto ime ya mawawa se gotebe kanabuna gati ya bari mikurwase nseme yom aseri tukoli ya ranigo babwate chikura aso kunyara gochora bara ya senseme yokolende gati ya bari minigo beso kirina kwamerelia obochori bweli tukoli ya rana gote abuna bochori bumbo kole kantia century ya bene ngana sensemo yege tonto ebyo gotoka chinsemo chirichia mawawa se bunge north mogrango nigo chinga kechi wanowe murungani aso gote babuna nigo chinchoke chia cha senseme yege tonto nago turubani obochori bara okolekana senseme yon ngase kolenda bagendrete kwe murunga nago te abuna batuguterare amachibu yobochori bweli tukoli ara nago ikabosio wensemetendete amangana yabareme asibamire nago te abuna obochori obochigo korwa boji akolengana abande nigo batebere buna obochori obwakolekana century ya bene kolende enambe nene nigo bakando obochori bwabareme obwakolekana tukoli ara chinsemo chiri chiama wawa ana sensemelia yege tonto se county ya Nyamira. Pate utate ere ege tonto 05 nyabigona 03 na matongo 04 igobo chori mboko riororo na ende bono iga omwana we kandetio yo muito omire magwawawo abwatirare seri obisajicha arangiria abalimi bachamo twasaba twakura wanza kotosomera rero na ngochora tuli lakini ese umurimi tubwata no Eyemo uqualified tete uyuri Charles uya ekaro ya ikeigo tuwe front tuacha kuna tuachirige nalibanza kubori na totebi ange yakti yagerete ya cooperative yageretu yaga qualify chikirechi kera ni bwate bipengere gutara abu togende tukudachiriana chinchoke chiamanya kotoswa chiato seri chiatuburukani nge twanyora chikure chiaburukanira ase society engima kurunya bigena twaibule nga chikure chiaburukanire matongo chiaburukanire nege tonto boigo chiaburukanire bona so bwenge twaletire amangana ito ase chiobisi chionsi obisi ya magwagwa obisi ya Nyamira ase mo county commissioner amangana ayo twa disqualify chikure chibuna bale mibege tonto ibona botogo sabanga toeguri bagaria ito tokorobo chori boronge na liole miweto uragendera
Na gotigara boigo imeye county ya Nyamira bisi yo kuruwa bokorri go chiasa amenye benseme ya nabwata nibyombe ao nigo bono yanyarire kuruwa kobori go chiasa amenye be county ya Nyamira ko ne kibona nkwebe kabale amo na nene korosie byombe likonyara kwelike go chiasa serikali banyara go konya go gwetera somuro buli bogo sira amangana rengeta magendere nebyombe ase county ya Nyamira kolenga no motene kurasa bisi yumeye county ya Nyamira Nicolas Rionkin nigate bire bune serikali ya Nyamira bune sekari chinde nige yorobere no kunyara gusire byombe ane byabasa nabo n'abantu bande kero bari liko ya serikali eliko nyara ko basira kunyara kwekinya nane kunyara kwegendererya omurike itokuru se county ya Nyamira Jobuma ange na roboti ru asenchira yobuime igoro ya registration igoro yeli jikoli nyali ri aro sigoli group na andake obuya wiji group wechi abana inchi bagwenda ko register inde chibe chiko bakonya nigo esegetu ya rurego cyasamenye be county Nyamira babwate ebyombe kwerikia yema yago cyakiwo ko moroberi bo korikia ebyombe asomoroberi yo obate ko gotenenigwa asegeka kuri umutinyi oikomi omwaka oeta ngenjo yeli chiko konyora ria rosigwe umutinyi 8 ya sainiwe rio yagerete nga turatenenia toro rosie new guidelines na bintu binde birgererigwe rinde bibekwe in line neli chikolidia liko guide mangana group registration so angeli bageri ko batangasera nga kuikera buna bone gatuko kwana registration inja chagete certificate chiachire so muikasa chiobis cheito rinde munyale ko bago moko konyo mujja ko register chi group Omo bisa kurua service social development orosagero Nyamira South Nicolas Rioki na sababara ikurigereria amachiko Amayia batarachi kolikia ebyombe byo lichi kolini yale chigurubu nchirororo eli abasign omwaka olia 2022 mutinyono 8 so lilega settled liko kaida mangana yechi group anto bali more interested na mangana yoko register group take your time oligie copy elindo some igoro yelichiko so that ekero ko register group ne kero ko activity che group na mono buna official yo elected na group members umanye roles chia onjiri cheji so that to chotu mananeri chiko mambiende wenyora sako asakwanira egatie bintu bitakire asokolikiwa kwebyombe egentege tangani mnege kundi moko karansa muri ke chi minute go se minute elia ino aya egento ya kabere otakere go twale karo ko register ke kundi igokoro sigente ko nga list of members wale elieta lyo monto enamba yeke bande e position elia ra sege kundi enamba yesimi ne signature chikora mwejon sirorekane ande chicho ligo chionsi chisaini go bakainse abantu bali members bege kundi barusi chi photocopies chichi bibande byabo byonsi a group constitution lazima munege kundi mutu arama chika yako bakoraki akobaongoza nasaba menyi be county Nyamira kolikia ebyombe asobonge elinde kwagendereria ase amagimabo tutu ali bikundi ebi elinde tonyare ko improve our income na indege ntokende kere mono ase group ekero mole bune gekundi kelia no nyana mangana welfare ga to vera raisi ekero no nya one member bwa to bokongo na mugo chamba buna members bali mwa koraki mwasire na so raisi at na mono inde gwerende nero re kurunga table banking ase byombe gente kyo is working very well abangina baito they are doing very well in that so I encourage abantu mu register bikundi sana kwa wingi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase county Nyamira Job Maangi. Biyamono omurikito Job Maangi kurwase county ya Nyamira asoroboti rwase nchira yobo ikirano gosuka wekase county ya Kisii abamenye kurwase nsemo ya misesi yubone gotoka se bunge umachoge chache miye county ya Kisii nigo barokane kwe murungani asogote abuna magendro niga rokane gotigara maika na kwelinda olia anasenseme yo ya misesi kolengana amenye abu kubwatira na wanabara ibanda boigo no mukansora omokoro mauto nigo bono ba mochiria baraye na gote abuna serikali ebwente kumurekera mono ase bunge yo na kubori mbunge bwenseme yo ya
machoge chaje kwane kingo bwatira nare amona baraibande eriko nyara kwane kingo keraniare amagendra sensemi yogo trosi wechi barano kubaro wechinguru cyumuriro ngati ali bakwe murunganiria sensemi ya misesi ebunge ya machoge chaje chofatia misi na roboti rosenchira yoboime Chingaki abakenya banyaratuko bagochengera litukule madaraka day imense ya Kenya nabo igo gochengera obosibole bono nigo abamenyi beko constituency machoge chache anene nsema ya misesi babolire serikali anene nyarako bayiko bwatene serikali ya county ya Kisii kwane kinga banyarako bakwagache bibanda ibaranya rako bagotumia anene chingaki bagenderete amono bonchorere bwabo ase chichiro ichikotoka ime constituency yo masoko tuko na masoko wodi ya misesti tuseme wodi ya machoge basi tunataka mtutengenezee maseti mahali watu wanakaa wanauzia mboga sawa kama ndizi sawa hapo tutafanya mtatusaidia sana kwa sababu mtu akikimbia kwa wakati mahali anaegemea kama ni duka ya mtu wakati mtu anauza duka yake akikimbilia hapo inaleta shida kwa sababu mwenye duka anaramika na mfungia biashara yake. Kwa hiyo tutengenezee seti wakati mvua inanyesha mama anakimbia huko ndani. Ama namna gani? Hiyo ndio kitu tunahitaji kwa serikali yetu. Okobora gwechinguru chestima ime constituency yo ngati ebitange binge ebireire anene obosalia asenseme yo naboigo banyareko bakobolia obotenere bwe constituency yo anene meyegodi ya majoge basi banyareko bakwenekia buna estime yanyareko bagikungso gukia sebinyorebyo eliokoirera abasabanga banyareko bagokora chiskuru banyareko bagwesonananya amono bonchorelia ngati yabo koigora ebinyonsi ebiranyareko babiko bakonya ase obugima bwabo bwakira lituko omwe emisiro itotimatinga narenga titransforma jireti sungire mbete igoro amaende pinti bwate gasi teyo kamora Kenya basi teyo moti sungore ko rwali morora tiko mosuteme hakuna stima hiyo tuko na paraida shopping center tukae na stima vijana wengi watafungua kinyonsi hapo wafanye kufanya welding ndio ituinue hapo ndio ningemalizia na naomba hiyo mawazo kaitaweza fikia hapo abantu bamenyete amono mulema boigomba tigiri maiga asabanyareko bagusegetwa ilinde banyarako bakwenekia ngabaimokereire iguru na kwenekea banyarako bagosoyanania amono bonjoreria ubaranyarako baboko ba enibo yabo ya kila lituko aseboigo oboteneri bwa serikali nene banyarako boko boligwa ngabonyarako bakwenekia na kuikirania chira choko bagana chi sublocation chi location imeansemeyo administrative units ambazo tumeongea tangu the year 2008 to date hiyo sublocations na locations zimeenda wapi? Wengine chusi hapa South Mugirama, I happen to be working there, wao wanaendelea na ma interviews hapa ukiuliza no establishment no what sisi si Wakenya kama Wakenya wengine. Lakini what I want to tell you, if you are a disability person usikae eti sasa wewe ni mlemavu uongoche huko eti serikali kushughulikie. It's impossible. Ukikaza utafute upate. Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwe ward ya machoge basi yigotoka ime constituency ba machoge chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mulikito Josephat Hamisa soroboti rwa centre yobo ikirano kurase bunge yo yabo machoge chache gotigana yobo mwancho mulikire tokandereza kumulekira aliyakorikana asiri tukolia romore wense anigo aikirana somurubelio obogo cha kiabene anekunyara gosira mangana rengete chiko soli chokwegia omoje gokolekana ase nyomba yo state house imiyo mochi o Nairobi William Samuel Ruto gokona kurwa senseme yo negate abune serikali ya Kenya kwanza kubatirana abwatani bande amangane chiko soli ngati yali abago chigo sira somoje gaboli tukolia lero omokonye rigadiga shawa ababu na mwamba omugaziri wesemeze keli macho ngati walibekirana asomoje gaboli tukolia lero senyomba yo state house gokona Chinseme Chiruto ni gata verubuna mbagendere gosira na gote yabuna bali bakora chikosori cyo kwegia mbachi konyore enengo yabo anaso kunyara gosiro likunyara goikirania ekegwa kiabo. We have to think beyond what it is. My suggestion to the ministries concerned here is what was the Permanent Presidential Commission on Music
should actually be changed. I am proposing that you change it to the Permanent Creative Economy Commission, so that we can bring all art, including music and all the others, into one ecosystem, and we can be able to rally government effort, private sector effort in the same direction, so that we can derive value, we can monetize, we can commercialize, and we can give the best possible chance for those who are talented in this space to explore their best possibilities. Nago tigana yubono omorandia Paul Mackenzie yobwatira ntiramangana yoboitia nasemebere kunyara gotinde korokora senria shaka ora ensemo ya Kilifi niko banagendrete kutangona banyanyimba ekaragendrete ko unengi wa kubwatekana nebikore byemebere gotoka ase enseme yo bana bonika banyanyimba bagendrete no butuki wime eri kunyara kumanya nemebere erenga etigarete taratindo korokora senseme yo na bonika batebakana buna gatemebere ende etigata enseme yo kerekiri bagendrete kunyirigia nabagekero bagandetse no butuki wime igoro yege kole ikona nabone igara tigari gatangire ekerekine kemwaterete kiragendere gokoro bulingo wime nagotukwa nakomanyamba reba bwatera nzo bwatera ntimono asoboiti bw'abantu batali abake yemebere yabagendere tukuruswa asterina niriya shaka hola ansemeyo ya Kilifi. Gotikara boiga samangana arengeta barandia omorandia mokorwa chinse mochia Bungoma omaikata buna Geoffrey Wanyama abande bakumoroka buna omubani Yohana ni gobono litukulia lero anyara wikiwa bosi obweke ombekirikyo gotuka obasaridisi na kunyara kulingolirwa maiga yaye gotebekana buna nigagendrete komanyia abantu chingenje stali chia boronge kolengana nomubani Yohana oyukolendo omanyikata buna Geoffrey Wanyama kurase county ya Bungoma nigatebere buna hereni gatikata komubani Yohana na boigona bakonyara kobana aliarekirane aiga sense ya Kenya chinga kiecho boigoniga kwa nabonere taramu manya Nyasaye otongarene ose Jesus of Tongarene oyubonero kurukura sense meyo oyole kweruka Nyasaye okurwa sense meyo boiga skonda teberuna mbara umerana nere bunumubania Kenya na kumubeka bwasiore ochia sabanto asekiriya tegata gotebere nomubania Yohana oyole gaiga sense ya Kenya. Nasikanga story ilikuwa Israeli. Wana alikuwa Israeli. Yesu alikuwa Israeli. Yesu alisaliwa India, Galilaya ya Betlehemu. Alienda Yerusalemu, yani Yerusalemu tunamaanisha kwa masipao. Na Yohana ndiye alikuwa kwa masipao. Aenda afanye nini? Amupe amri zote na amuombe. Kwa hivyo ukiongea kwa Yesu atongoreni, achanifikia ndio nichue ni yeye. Huyo mwenyewe alikileta. Ndio achanifikia. Sababu sita umo governor we county ya Trans Nzoia George Natsembea niga goserego choko baseria batami bonsi bali barase county ya Trans Nzoia anasegetie kemwa sensemeyo ya Kitale sogote abune serikali ya county ya Trans Nzoia tebwatire bagari ya beneliyo konyara ko babeka batami kurwase chinse mochinde ane kurwase chinse chinde bunense ya Buganda hamune chinse mochinde korengara Natembea niga bodi ya serikali kone kemunankuligeri bagari ya bene elikonyara kone kemuna batami bonsi bakurwa chinse chinsi gonko irubale asibabwene tokoba na konyara kolendo Natembea ni gamentira sogote abuna serikali ya county ya Trans Nzoia nigegendere toko chandeka manaso ikirania amagendero na konyara kuba ikirania menyi bensemeyo asikonde tagani commentero musigonde bwenze anaso konyara kuba konya batami kurwa chinse chiisiko igo bwana tebire buna batami bonsi kurwa county yubanyare kunganya kurworo na kogenda chinse mochinga ikrabole serikali go swagati na konyara kuba konya. Refugees wametoka Democratic Republic of Congo, wengine wametoka Rwanda, wengine wametoka Burundi, wengine wametoka Uganda, wamejaa Pakistan. Sisi hatuna facility ya accommodate refugees. National government iingilie watu wapelekwe Kakuma, ndio? Ama mimi nitatafuta malori niwaweke nile niwamwage Nyayo Stadium acha hapo. Alafu wajipange na huko, ndio? Hivi karibuni kutakuwa na kule rama watu wanaenda kwa kwa barabara, wanapitia kwa barabara, no facility. Watoto wanaumia, wazee wanaumia, mambo ya refugee mambo ya national government. Ng'ombe amempona kweli kweli na wanataka kumwamua maziwa. Hata ana nguvu ya kupika wewe teke, lakini umeng'ang'ana. Hapo ndio tumefikishana.
Kwa hivyo as a country lazima tuanze kutafuta alternative methods. Tuta raise fedha namna gani za kuleta Omo governor bwe county ya Lamu isatimami ni governor airo kobokengana yokono jokwe mesharage kerengo gisato asemia elikonyara goikirani obwaga chibwe chinyomba chirigoliansa go affordable house tenyo kolengana no governor yo ni gaira koboko morebwenso William Samuel Ruto sogote buna nera benchera yabene aso konyara goikirani yamagendro igasense ya Kenya ni gagocha maigati ya bwatene kurwase byombe ne biribitene tabo kulemera mu bya serikali konyara gotugutira rengane yo nagati ya bara ikonyara kano kuna chogwe keronge sito asemia giyo chibesa chabo kuri mirimo ase serikali kirakonya soboga chibwe chinyomba chekerengo gense go affordable house nga mu governor ini gaburi ya Kenya na boigo na bara ibande ko ingane yo koboko ase kurenda bajumbe kuraso mu libwazme one Kenya bagandrete ko singira na gote una mbali go chiwanchirana okuna chogwe chibesa icho nyakaduchigere kiwe ase bunge aniga go chekerekeri ya bunge kurwase meli ya Kenya kwanza bagandrete gote una mbacho go itabira no wote okweli chekelio ngane gandrete ganyerire mono ase bunge asoko sigani ogosikani okonego kairo gochikane kwa tinga kiyo gochi wa komoswade oyo elikonyara koba lichiko na abwatani abange nigo bagandete kwamereria anene okuna chuwe chibese chekerengo isato asemia asoboga chuwe chinyomba chirigolianse. Msimamo wangu mimi tunasimama na rais wetu Daktari William Samuel Ruto, ijapokuwa kibinafsi nimesema huu mpango wa kuwalipisha watu 3% ya mishahara yao kwa upande wa ujenzi wa manyumba, msimamo wangu ni kuwa hiyo ifanywe optional. Wale tayari ambao wana nyumba wasiwe na haja ya kulipa, lakini huo msimamo tunamuunga mkono rais, kwa sababu yule ambaye hana nyumba ni vizuri, na huo mpango huo utawasaidia wale ambao hawana nyumba zao. Boigo chinga kyochubono kyombekere kya balimu na hatini gona bogie sokire na kunyara gotugutera rengane yoane kurose county ya Trans Nzoia asobote una bali gochugwanchirani chigari kunyara goti wasoko no chwekerenge kisato asemia gechibase chiri abakolimere mu beserikali bagwakana asiganga yogo chikwaga cha chinyombe cyo chiri lyansa asabata kira serikali kuliga chinchira chinde icyo kunyara gusanga ribango likunyara gwekerania obokori bwabo namagani yabo kuchiasaba Kenya. Tunaambiwa kwamba digital content inaenda kuwa charged at the rate of 15%. Hawa vijana wetu ambao wamaliza shule wanapenda sana kucheza na mtandao na unaunda pesa. Sasa kazi inaenda kuwa ngumu sana. So the creation of jobs ambazo tulikuwa tumeambiwa sasa hazipo. Kwa sababu hawa wanafunzi wetu wanapunda pesa nyingi sana kutoka mtandao. Lakini digital content is going to be charged na mambo yatakuwa magumu sana kwetu. Jambo la tatu, hawa wasichana wetu, si mnasikia wasichana wetu ni warembo sana. Hata akina mama ni warembo kweli kweli. Lakini tunaambiwa sasa vile vifaa vya urembo vinaenda kuwa charged. Sasa tunaenda kuwa na taifa la wasichana wasiokuwa beautiful kwa sababu hata jerembesha tena. This is very sad indeed. Kwa hivyo tunaposimama hapa kama walimu tuna jukumu la kuambia wananchi ukweli wa mambo. Na sisi kama walimu tumesema hivi. Hatutakubali kamwe hata shilingi moja ya mwalimu ikiweza kukatwa kutoka mshahara wake. Hatutakubali. Na wananchi wa viongozi waheshimiwa, wale wabunge wetu ambao tuliwachagua, tunataka kujua ni mbunge gani huyu anataka wananchi waishi katika maisha ya uchochole. Msije hapa mkadanganywa kwamba wale wana pay slip wanataka pesa yao isikatwe na yale mafuta. Kutoka Kajibora mpaka Kitale utalipa shilingi 300. Si utakuwa uko affected mwananchi? Si utakuwa uko affected? Sisi hatuko hapa kupinga serikali yoyote, because as a union we support the government of the day. Lakini wakati wanaenda kando, tuna kila jukumu la kuambia kwamba hapa you are wrong. Na kwa hiyo they are wrong. Na tutasema Monchu muligire bone nyora ni gogendete gotengera Ndizi TV obwansu bomugusi asebire biga nganchere nyora mache nkwera na sentonde ya kabire toganda gusangamo naye anda bunagendete wateka kurwa chinkongo chonsi imene sikorongoro gusinyira bono okiyo mtata igaikira sekagambero asebono abaga kwamire na gote yabuna
mbali kuchuwanchirana ogo itigwa kweli chiko liekerengesa tasemia gocha sabo kalemere moko na cyo kibase chiabo ayungati ari ngoirana nyara gukomanya sebirutere tambe kurenda sebono ensemende ye studio B tomera na captain number 001 Ndemo Steven atumanya mange anane goro ye chigosori kendi timu ya Shabana ne chikogosori goso moncho muriria na chikotumanya egosori ya Shabana lituko lia ankyo Jumamosi kaye gosori jira gosori toska kendra gotobwatia. Marago bengi yako Rwanda sasa nitago tengere taseni kia Ndizi TV tiabono kwariga vena samangana Amayia yechi gosori buna botambe retera nende mo Steven captain 001 tocha kama ngana Amayia yechi gosori ya ligi ya National Super League NSL abasiri tukolia ankyo etimu ya Shabana FC anara kwa gani etimu ya Kibera Black Stars asegeti kia Gusii Stadium ocha kirachinsa isano naisa to asevonse banya kwa bakwariga ni wase gosori yeyu erachi kobe gosori yentunde ya meronge vere ne tano ne amase timu ya Shabana FC asegendete kwero beri bosi bwa eganga yako nyara kone kibuna nko bwerege kombe kia National Super League yentunde na kwa ni roboti bene igoro ya kirikira base gosori yeyu gatechi timu ya Chibere Lito kolia ankyo gochakira chisa sana na isata segeti kia Gusii Stadium nige timu ya Shabana FC the Glamour Boys Story Bobe radare koba ge kwariga ni timu ya Kibera Blacks sasa gosori ya National Super League entunde ya meronge vere ne tano ne mase timu ya Shabana FC sasa gosori dige timu ya Shabana FC era lenge komento munganyi gati ya bure timu ya namba ibere timu ya Murang'a Seal koba chi pointi sano mwana mwana maiga ya timu ya Murang'a Seal gotuguta chi pointi ibere nsemeri ya Wendo Green Stadium ngakie timu ya Marashugi wiki yanye bwata makali yogo tabekana se egosori eyo konye timu ya Shabana FC kunyara koba bose wikiraboni gachi point ibere baisoko bwa mambi era nyare komento munganyi gati yabo koba chi point isano konde nyora buna Murang'a Seal nero nyara koba gekosori ne timu ya Mwatate United asegeti kiabo gianka kerikia Saint Sebastian litukulia mambi timu ya Shabana FC chotwara vuba bonga se egosori eyo mono mega yoko bwa chikosori sano ne mucha nyara koba chikoera ime league ya National Super League chikosori sano ne muchiro bekanete sino chi point 15 na isato ya buire egente kia sana se league ya National Super League tukolide timu ya Kibera Black Stars ese chosori sano ne muchielire terabu agosori ende yonsi igo teri timu irarite bwa mereri bonge ucha se timu ya Shabana FC kolende na yagosori timu ya Shabana FC eta kolere checha sesori segencho ese ntunde ntangani ye league ya National Super League Kibera Black Stars nero itete Shabana FC ntangani pi ase league ya National Super League ewore ya massive bosa nanyora buna se chigosori sato chiabwango iga kati timu ya Shabana FC na timu ya Kibera Black Stars niko Kibera Black Stars yabuire chintunda ibere Shabana yaitire Kibera Black Stars rimo rioka eiseko bwe gosori ya mambi igera nyare ko banyabuira ase ntunda ya kabere igonta beto kobeka maisese meri ya Gusii Stadium chakira chinse sana na isato komanyana kia mangana renge International Super League na mwira ba Shabana FC bara gosori ase gosori eyo buna botambe tiretera nende mo Steven captain 001 ayungati yalira nakaba kolero gwaso bwange aseli tukolia nkegeti kirikia Gusii Stadium yarabuna goswagie ita ne chisiringi echimi ibere asebali bakwenda nsemo ya VIP na siringi 100 asebali bakwenda nsemeri ya regular asego surati timu ya Shabana FC ne timu ya Kibera Black Stars tokana na se ligi ya Nyanza Regional League yubone raso motimoko nige timu ya Borabu Sundowns asentunde ntangana nyate ko bage kwebwera chi point 12 asichigo sori 13 ekerengo ya insesa na Estonia libagaria benedogo sangana babwata ni korua se timu yeyu astwa sangana Ali Halifa Maneno omogosori kwe timu ya Borabu Sundowns oyora bune timu ngente kwero beri bosibwe ntunda ya kabere kwa beku kia Nyanza Regional League se timu ya renge wikirania machivu Amaya. Nimejoin Borabu Sundowns sasa ni mwaka wa pili na nimefurahia matokeo yake so far. Msimu uliopita tulikuwa County League tukamaliza namba 2 ambayo haikutufurahisha, lakini tukapata uwezo wa kuenda katika Regional League ambayo ndio sasa tumefanya na tunaparticipate hapo. Msimu huu umekuwa na changamoto kidogo kwa sababu hali ya uchumi sio nzuri na vile ambavyo tulitolewa point kwa sababu ya sababu moja na mbili zilizo contribute kutoka kwa timu zingine ambazo tunacheza nazo. Lakini vile tunaweza sema
tunaweza ambia mafans wetu ni kwamba wasife morali. Tutapigana hii second leg ambayo tunaanza hii wiki na tutaleta pale jina la Sundowns ziko. Chinga kie nigo Ali Halifu mausuri timu ya Burabu Sundowns aerera bene bunagatia ekirenga bwata seligi ya Nyanza Regional League sentunde no kwene kibuna ndake anale kubunga kigori kichiake ya kigori sano okoba kosori ensemeri ya magaye timu ya Burabu Sundowns asikona bataba uchakire sabali ochiko kosori timu ya Eyemo kurwa ensemeri ya ligi ya France tumanye ne relieve na toko kurwa soma kosori Ali Halifa. Msimu huu ilikuwa niko na malengo kama matatu hivi. Ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tumefika mbali kama Burabu Sundowns ambayo imefunguliwa 2018 nadhani. Alafu lengo lingine ilikuwa langu ni kwamba msimu nitamaliza na mabao kama si mengi kushinda 5 kwa sababu ile nafasi ninayocheza mimi iniruhusu sana kuingia katika eneo la mpinzani wangu na kuleta mashambulizi sana. Mimi nachezea hapo central defender na saa zingine ni hapo defensive midfielder. Hasa msimu wangu ni kwamba nihakikisha kwamba hakuna bao zitaingia rahisi, ambapo nimeweka clean sheet 4 kwa game ambazo nimecheza ni 6. Na hiyo ndo nimeshukuru na nafurahi kwa coach manake ananiamini. Lengo lingine ni kwamba msimu umekuwa mzuri kwangu manake sikuweza kumaliza the first leg na wao, lakini nilipata fursa ya kuenda London na Europe, France, ambapo kwamba kwa sasa niko na mkataba na Angers Dijon katika mji wa Faransa ambao nafaa kuanza endapo itakapoanza Januari, msimu utakaoanza vyema. Mwancho muri ayungati ali twa kwa ndiko rwa SMS yechi osode koraga chinsa isato ndabe togosanga mangi rwa sensemeri yechi osode sevoniga kwera ni sensemeri ya studio Vincent Onyancha ate byandake alera ati tiko rwa SMS ya mangana magia kwenda sevoniga enda gotwaro buregerio buya kugeta seniki ya Ndizi TV aiga no wansubo mu Gusii. Mbia mwana captain number 001 na ndemo Steven Korense mende studio tumanyira mangane chiko siri monchu muligiri bono unakwegule go bono team ya Black Akibera Black Stars ni go bono baraumerane litukori yankyo nabo go bono Shabana ise kubu game ya lizo se gosori ya mambia igiye kwera namba 2 Kibere che namba Eyemo. Shabana ise kubwa ni go amangana aba morongo monchu muligiriya ekero kiribono togendrete kubotia mungane chigosori ainde mune uranya manya mange na tumanya mange ekoro ne gosori karingi yakima turazo bwatie mase Eyemo na kumana liara beka kolekana anna mashabiki alia agotiotereria Shabana nara yumonchu muligeria chikoro gaisa tontorana na mange ke turasanga mona yegotira Ndizi TV ganda gotubansa mu mtandao Facebook Ndizi TV News Digital abagenza media YouTube na wote nabuna Ndizi TV News twaro bulgirire bya oriane kichibi chamu ndio giche wikira century boy kirano igakoro kwa Petronira Mokeira litana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.